Good evening. Number pungjansi championship ke wicket si Portugal एक चले दी तक si Portugal को pengen si Pointer si aku curi sama sport carry on berubah kita yang sudah beri England ke US si Pointer apa si orang saya ada concede di dalam ini show di pasok la parola para Pachakut e che show per il show per il siti todo noi si ha por si Portugal che si va certo si da per il pasok la protezione si può portare pasok si si pega dali pasok che si va certo si para para support e chi è dari kita sakti sekian dia 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 apa kita pun ini pasok pagi keluar rata cakar aku ni cakap betul yang baik betul yang betul ni cakap cakar ka isi story macam ni pagi yang keluar episode betul ni yang baik yang si pengen jauh betul ni this year not betul kias keluar pergi show sampai nanti pada proses Amen. Introducing our guest team, randomly starting five, number 34, Sosa. Official referees today, Mr. Victory, Mr. Tony, and we have here my friend. Again, this is Goodwill Basketball Tournament. Shout out to our organizers.
official referees, Mr. Vitri, Mr. Tony, and Mr. Sammy. Nikumi versus Itskumi. Score 2-2, Nikumi. Itskumi tie score. Given one. The foul. Coach Mr. Jason, our former deputy. Score 5-2, Nikumi.
Kumi versus It's Kumi. Seven five. Eight five. It's Kumi. 8-5. It's Kumi. Last shot. Nine eight. Nick Kumi. Nine eight score. Nick Kumi. Sabuk. Shout out to our official referees, Mr. Tony, Mr. Sammy, and Mr. Vitri.